Pangkal lidah kena naik. Iyam wi, iyam wi, iyam wi, iyam wi, iyam wi. Jadi kalau menyebut huruf ikhfa hakiki mati bertemu tok, pangkal lidah kena naik. Mana pangkal lidah bagian belakang? Pangkal lidah naik. Dan naik ke langit-langit. Kalau tak naik bunyi dia iyan, iyan. Kalau naik iyan, iyan. Beza. Jadi bunyi tebal tetap kena ada. Sebab apa? Sebab tok ni dalam sifat huruf tu disebut huruf itbaq. Itbaq tu apa? Jadi udara dalam mulut terketul. Udara tu terketul. Jadi bunyi dia tebal, bulat. Jadi bila dia huruf ikhfa pun kena tetap posisi lidah tu kena sama. Iyang, iyang.